ji bername Cîhan Rojbaş temaşevanên hêja îro du mîvanê min hene. Rojnamevan Fehîm Işık li stûdyoyê xêratî. Serçevar spas. Doktor Xalit İsa nûnerî taybet yê reveberiya Xweser li derve. Mamoste bi xêratî. Navxêrê dibim. Slavûrêz. Gelek spas. Em heme bi te dest pê bikin. Mamoste sê heftene pir basa meselê siyasî li Sûriyê tê kirin bi taybetî di vê hefteya dawî de jî komkujî çêbû li Swêda. Em pêşî meselên siyasî baştir e em derbixin pêş. Paşê jî bi qasî ku xeber ji me re tê divan dexeyên dawî de hêzên girêdayî HTŞ yên hikûmeta demkiya Sûriyê dîsa Swêda nav her xistine bi qasî 105 kes kirine bin çava ya jî revandine em wisa bêjin ji gelê Durzî. Namamoste hêzên Amerîkî di vê hefteya dawî de pir cara çûn Rojavayê Kurdistanê hatin bi taybetî Tom Barak bi daxuyaniyê xwe bû sebebê hin guftugûyên ku kêfa Kurda jê re nayê. Gelo heftên Rojavayê Kurdistanê ji bo fayde bibînin ji tercübeyê 14 salan ya reveberiya Xweser ji bo daxilê reveberiya Şamê bikin, heqeten dixwazin fayde bibînin ya niyeta wan xerab e dixwazin Kurdan bihelînin. Mesele çi ye? Mamoste slavûrêz bo te û hemû temaşevanên te û mêvanê te rêz. Gelek spas. Bi rastî li Sûriyê eger got heta dewam bike vê zihniyeta got hukmê ji dema got Fransa ji Sûriyê derketî heta niha ti sîstemekî demokrasî çê nebû. Yani di nav vê sînorê got hatiye danîn piştî şerê cihanê yekê ya di duwa jî pê tespît bûye hemû gelek netew hene gelek ol hene û hemû kesekî heçî rayedarên ê got hatine ser hikûmetê kesekî welatparêztîk çê nekiriye ji bo got hemû ev millet li hevdû rûnin. Çi rayedarên gotên qelew dikin dibin yekîtiya Ereba û yekîtiya Silmana nizamçe û vî hewî heta niha dewlet ajotinê kînê hemiya bi hevdûr hene. Ev tiştê got Swêda çê dibe qetleama got çê dibe gelek care qetleamê dijî çê bûne. Yani gelek rayedar nabê hemû milletê Sünnî ê Sûrî lê rayedarên wan hîn kînê wan bi dirziyar hene dibêjin hîn li Hemayê di 64 de Xwedê giravî yek hebû Hemed Ebêd serokêz bû û du wezîrê wan hebûn Mansûr el-Etreş û filan hatin hema kambax kirine em ê jî wan kambax bikin hevdû qebûl nakin. Yani dixwazin bi rengekî vê welatê hemû netew û hemû diyanetê got li Sûrî de hene dixwazin bi yek reng bi yek netew bi yek diyanet bi yek mezheb bajon ew jî naçe serî. Hemû jî rayedarên van mezhebana hemiya hevdû kambax kirine yani ji destpêka wê de tu bibînî Sunniya dîsê Swêda kambax kir di 5 û 4 de wextê çiçeklî de paşê dibên 64 de xwestine dirziya kînê xwe rakin êgo pir êgo nepir êgo ticcarî zulm û zora wî li keskî li van pêkaniyên Sûrî nehatiye milletê Kurd e. Yani belkî got milletê Kurd ne dibêjim rayedarê wan çetir bi jiwanê din jî lê tiket neketin iqtîdarê zulm û zola wan li hevdû nebûye. Ev tiştê got ana tê kirin dixwazin bi rastî yani ev destketiyên milletê Kurd û ne ê milletê Kurd ê Bakur û Jilatî Sûrî û ne ev herêm tenê jî nerîna rêveberiya Kurda û hevalbendê wan dixwazin got Sûriyek demokrasî çê bibe got ji dêvla got zarok hevdû bikujin û kîn û kîna bikişînin bi hevdûr ev ê bê kîna min ew kîna min ê êşxwe wê şer wê tim û tim dewam bibe. Yani çiqa zulm û zora hemû ji hemû pêkaniyan rayedarê wan li Kurda hatiye tebêje mesela heta milletê Dirzî Fehedî Şair tew serokê alayiyekê bû çû êrişî Kurdê heta başûr li wê derê şerê wan kir tebêje ji der'a têbê Mihemed Taleb Hilalê têbêje nizanim Ehmed Ebdilkerîmê êgo ew di wextê wî di erdê mestan tibê çî ji wan rayedarên van pêkadiyan zulm û zora wan dîst Kurda bes rêveberiya Kurd hem destpaqij xwî destê wan nebixwîna kesî nebûye malê kesî jî nedizîne malê Sûrî nedizîne neketine iqtîdarê
و دوزك حقانية أنا إيجو خديل السوري دركبة نه بس لروجافا لباكور روجلاتي سوري ديس ريفبريا كرده دخوازه گودنا في سينور إيجو كستي رايا بابو كالي من نستندية اف سينور لسر مهاتن فرز كرين بشك جه هريما كردستان جه بشك جه كردستان جه كتناف اف لسر ما فرز بو نف سينور ادراك با سينور ده گرك همچارا سري كي ببينن به چلو زارو که ما بهدور بی آشتیانه جان که بکن او جی پیشخستنی بکن آلی عبوری ده جانک برومت بکن جبلا گو زارو همه هفدو بکجن لی انا اقتدار انا قد سودیه بیتشتی قبول نکه یعنی بقراتیا بالزمان بالدوکی تشتی گوتیه حتی گو پیمانه گو هفبریا ما بوارک بدیه تشتكي براتيكي ده قبول ناكه يعني لا بجداربونا بيكانيان هذه دوار السوري حميدي يعني نا جبو بجداربونا جبو جو تشكرنا برلمان او تشكريه وهر كل جزانه جولاني بتشبو سروك تشتابو او دخوازه او برنگ کی جرانگا بقرناستيه به هر کسی تخبن دسته خو یک اول یک نتاو یک نظام چه و او یک کهان ندجی يعني اف هبونا سوري ملت سوري بيهوي وتم دمك الوزي به چرا سرياوي الترناتيفاوي يعني استراتيجيا ريفبريا ما قداتن ريفبريا قصر وريفبريا قصد قد خوازن برنگكي گو برا اگر دخوازن گو سوري بمينه اگر گو برنگكي آرامی و آشتیانه بمينه گرک يعني برنگكي هر کس به تقبل کردن و بهدور کارن شریکانتی که بکن لی حتی انا مخابن هین او مرسلا كينا يبهدوره مثلا سني تجي علويه وبيجن ده حمايه ده حيشتو ده وعلى يجي بيجن وقت واجب ظلم وزور المذكر بو بري شتو سيا وها جهاجر جوج ام جي بيجن اشفاق ام بيجن ما حميها ريفبريه حمي بيكانيان ظلم وزور البكريه ل ام يعني وقت ما جو ريفبريه ما هم زيركه هم باخلاقه هم دستپاقجه و سربلند و دوزا که حق ام خوازن وقت بيكانيان دن و حمي بيكانيان بهدوره کار بکن و سوری جبه به جیکی برومت بگره و ملت سوری همه جیانک آشتیانه بکن. گلک سپاس البته اف هیوین کردانه داخوازین کردانه ام جفهی مشک بپرسن که هزا هری مزن کو سردسته لسوری امریکا چواد فکره پرسا کو مگاودن پرسی ج برئیس خالد عیسی شتب پرسم امریکا وقتی تی روجاوی کردستان هفدیتنا چیت که معظم عبدی رج هفدیتنا کی چی بود دو ایرو آرمان جوان حقیقتا اوه کو فایده ببینن جه تجربه روجاوی کردستان یان دخوازن کردان بحالینن جبر کو توم بارک ادی همه زلال بیه کل سر نوی دولت ترکیه خبده یا راست وک امریکا و توم بارک ام بفکرم دبه کو هم تشتین جهف جدا بیجن چونکی پشتی خفتنا توم بارک هم بردفکا قصر سپی بیانه کی دا دیجی توم بارک بو یعنی راست ناوی توم بارک بینه بیرامه چی گو مثلا؟ باوایی کی گوت و گلی سوریه بریاره خوب ده چه فدراسیون به چه باوایی کی دن به امن کارن تداخلی وی کاری ببن yani nave Tom Barak ne da tabii ki ama persekici hat persin ve tiştago و Marco Rubio جی وزیر دربه ایوالاتی امریکا جی وقت توم بارک باوایی کی دجبری امبیجن دجبریا ریوبریا خسر نکر او جی گو لسوریه و همو پیکاتین کو هیه به هفره باوایی کی آزاد بجید برنگه کی تشتكي نشان ده فقط توم بارك جودا بو حتى نهاجي بقلعة من او هالوستاي نيجو هريف لي فقط بريكو مرف قوتنا توم بارك بنرخينه پشتيوان قوتنا چه قوتن كسندن ariyendin çi قوتن مرف لوان بنره Kürt dosti Kurdan öyen Kurd Suriye خوازم راستی جی آزادی پێک وەرە دموکراسی پێک وەرە هەموو دژبەریە گوتنا توم بارک kirin لێکی توم بارک acibandın devleta Türk
devletin Arap ku dixwazin Sûriye wek devletekî Arab ji nû ve wek Baasiya kevin îja bi destê İslamiyên Selefîst were organize kirin. Ewana û gelek aliyên ku bi vî awayî li Sûriye tena serê xwe berjewendiyê xwe difikirin. Gelên din nafikirin, ewana hemû jî piştgiriya tombarak kirin. Van tiştên dûmahî jî bu qenaata min, yani tiştê li Swêda serî de hemû ji gotina tombarak cesaret girtin. Bînin bîra xwe van dema hevdîtin li Şamê hebû, tam di heyema hevdîtinên di piştî gotinên tombarak rêveberiya demkî ya Şamê ew bi xwe beyandan. Yani bi awayekî tehdît kirin Rojava. û piştî dîsa piştî mesela Swêdayê derket, êriş ser Swêdayê hat kirin. El-Şara derket carekî din bi awayekî eşkere got ku pêwîst be ez ê Ahmed Şara bim. Ji bo ku em bi hev re Sûriyeyekî nû çêbikin. Tabî ew Sûriye jî Sûriyeyekî Ereb e. Yani navê dewletê jî dîsa Komara Ereban ya Sûriye bi nav dike. Êdina jî hemû bi yekdengî bi xwe vegirêdi. Lê feqet eger pêwîst be ez ê bibime Colanî. Qestayî jî ji wir çi bû? Lê bine ez bûm Colanî li Swêdayê çi dikim? Li we dîşan didim û piştre jî heman tişt ez ê bînim serê we. Peki tam di wê heyamê de beyanekî din jî derket, divê em jî bîr nekin. Hakan Fidan, Wezîrê Derveyê Welat yê Tirkiye navê YPG da, bi YPG got, yani ne got qesede, yan jî navekî din neda. Çünkü wana bi gotina YPG'yê jî xweşin, YPG bi rengekî girêd din PKK'yê jî ji wir jî dixwazin ji xwe re cî çêbikin. Bi navê YPG'yê bi awayekî eşkere tehdît kir. Yani ew tiştên ku li Swêdayê di qewmiya bi awayekî eşkere tehdît kirî. Goyanê bira ji rewşê firsedekî ji bo xwe dernexin. Dest bi liv û tevgerekî din nekin. Yani ji derve bi awayekî eşkere tedaxulê karûbarên li Sûriye bû. Tabii ji wî zêdetir jî belki em ser Swêdayê gava maxivîn em ê jî ew jî li ser wî yekî hat ku ji hin rêberên Rûspiyên Durziyan xwestin ku korîdorekî ava bibe di navbera Swêda û Rojavayê Kurdistanê de ev daxuyaniya Hakan Fidan li ser wî bû. Yani berdewamayî bû. Yani her çem bang were jî nekeve nava hereketê. Tena serê xwe ne bû. Yani bi rengekî ji xwe aqilmendê Colanî Ahmed El-Şara ewin. Ew aqilmendiya xwe jî gava dikin, tehdîdê xwe jî didomin. Yani ji bo tehdidan jî pêvajoya li Bakurê Kurdistanê jî bikardînin. Fakat divir de tiştê xuya dike ev e. Tiştê xuya dike û tiştê eşkere ev e. Yani yên dixwazin li Rojhilata navîn bi taybet li Sûriye organizasyonekî nû pêk bînin. Hemû alî ji bo berjewendiyê xwe bikar dikin. Yani Amerika mesela bêguman tombarak nûyenerê Amerîkayê bi tena serê taybet yê Trumpê jî. Nûnerê taybet yê Trumpê jî bi tena serê xwe nikare vê tişta bêje. Yani gava Trump wî li wir kiriye nûyener jî wê bi çi hesabî ji bo çi ew ê bixebite vê tişta baştir zane. Yani bir rengekî Amerîka jî temsil dike. Lê feqet ew gotirên din ku min gavka din got, ewana jî bir rengekî Amerîka temsil dikin. Yani devletên zilhêz bi vî awayî dixebitin. Bi her aliyan ve li meseleyê dinerin. û sibe pêşerojê de çi bi berjewendiyê wan bi wê bi gor wî tev bigerin. Fakat tiştê ku li vir nayê dîtin, tiştê ku li vir bi esasî ji çav tê revandin, bi qenaata min ew jî ezmûna 14 salî ya li Rojavayê Kurdistanê, yani ew ax bi tena serê xwe ji alî hin kesên din ve hate bexşkirin ji Kurdan re. Yani jî Kurd bi gelên din re ji bo pêşeroja Sûriye bela heq bela sebep ra nebûn serpiya. Tena serê xwe ji bo berjewendiyê xwe jî bikar nekirin, gelên din re jî ketin peywendiyê têkiliyê û gelek hereman jî niha li tevayê Rojhilata navîn wek mînakekî tê xuya kirin azad e. Lê feqet hê jî devletên din dev ji berjewendiyê xwe bernedanî. Yek ya duyemîn jî qenaata min qedandina alozî jî net berjewendiyê xwe de dibînin. Qedandina alozî jî net berjewendiyê xwe dibînin. Çünkü gava li wan dera alozî ji holê rabe yan jî bi hev re bi rastî jî jiyanekî azad
ve kevu demokratik çebe ve gelek ali nikare be derfeta xu berjendi xu ve kinuha bibinin. Evana jî hemû nav de fakat tiştê ku em dibînin Amerika hêjî Luandera taybet ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Rêveberiya Xuseriya Bakurû Rojhilatê Sûriye hêjî siyasetekî esasî mayînde pêk neaniye. Yani hêjî bi gor berjendiyê xwe tev digere, ew berjendiyê xwe jî bi taybet li derdora Tirkiye digere. Çünkü Türkiye endamekî NATO'ye, Türkiye li Rojhilata navîn hem bi nüfusê xwe ve hem bi eskerê xwe ve ji bo wan bi rastî jî baş û baş dikare ji bo xwe bikar bîne wana dûr de berjendiyê xwe dibîne û ji bo wan aciz nekî jî siyasetek didomîne. Fakat raya giştî hem li Amerîkayê hem li Avrupayê hem li gelek deverên cihanê jî tiştekî din fikirî. Yani çünkü Trump bi xwe jî gava mecbûr dimîne dibe ku Kürt li wir şerekî baş dan li dijî Daişê û pir canê xwe dan. Hem ji bo me hem ji bo xwe can dan. İnsanê wan hatin kuştin bi 10,000-an. Trump bi xwe jî di wexta xwe divê tişta digotbana hemû dime jî însanan di cî çêkiriye nikare bi hêsanî jî bifroşe. Fakat siberoj ji bo firoştinê jî qenaeta min ew e ku dixwazin ji xwe re cî çêkin. Ji bo wî cî çêkin jî niha tombarak wekî agirekî avêtiye nav wan kayê. Yani mamsta tiştê te got gelekî balkêşi min not jî girtiye vê derê yani heteşe Rêveberiya Şamê cesaret girtiye ji gotinên tombarak êrişê Swêda kiriye û ne tenê ew gelek komên girêdayî dewletê Tirkiye jî li wê derê gelek dîmen hatin aynen wekî Afrînê ji heywanan lawiran ji qaz û mirîşkan bigire elokan bigire hemîl qamîna sar dikin ji malzemeyên elektronik bigire qamîna sar dikin talankirine bi xwe re dibin. Îro jî bi qasî sed kes hatine revandin. Yani mesele li Swêdayê her çend agirbest hebe jî şer pevçûn didome. Doktor Xalit İsa tiştek ku dixwazim bipirsim gelo îhtimal heye ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê daxilê nava hikûmeta îro ya Şamê bibin. Wextê ku merû bide ber çav ku sicîla vê hikûmetê gelekî xirab e bi taybetî Wezareta Parastinê belkî komple Rêveberiya Şamê yani sicîla wan di sûçê wan tev li hev biye xirab biye çiqas rast e ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê daxilê vê hikûmetê bibin ji vê saetê şûm ve gelo mümkün e yani. Mamoste mevanet fehimşik para avea Amerika gotiye mersafetli federali ve navbandi derdi millete Suriye millete Suriye biryare dede millete Suriye kiye ki ev Jolani dani ser iktidare acaba Jolani millete Suriye temsil dike عجب او كوميسيونا جوج دورا خوا جبدو جواندن جعيني رنج جعيني ديانا جعيني مبيجن كوكا وان يكه وهبدو جواندن قلتنا او جوي توقع شو يعني برلمان شكل عجب او كوميتا وان ملة سوري تمثيل دك اگر جو نفن دگو چه قطع بن دکا اگر بیجن برا ام قبول دکن برا رفراندوم چه ببه رفبره کی جو باکور رجلاتی سوری جو ام نبیجن کرد وک بریز مظلوم عبده یا جی برا حوال الهام احمد یا یکیدن حتی رفبریا خسر برا تکبن هل بجارتنا على ملت سوری گلکه بده جولانی یا بده نونرين قسد وريفابريا خسر ملت سوري قال لك وين نبرة يعني أب كسي إيجو جهاديستو أو الهفدو جيان وانا برنجو زوري بكارتين قتل عام ديجي ملتي علوي ديجي قتل عام ديجي ملتي سويدا أنا ديك خد ديجي ملتي خريستيان كاسكي قبولناك يعني إرادة ملتي سوريا برا تمثيلناك يعني إجا قابا شخوا جو هناك بياني بربرسيارين بياني أقد بيجن يلا ولا هرن تيكفن ناف وزارة
شر وزارتا چه حال چه گش چتمه طلب دو جویانه اوان دگوتن سلاح گرک قاشو گش سلاح تسلیمی نظام وزارت ببه كان واي ام دبينين دبيجي جا وزارة نظام بدوان يعني كسن كوتشري عربي نظام شيء كا او شبه او سلاح جكتي او كيدا يوان او سلاح شما سلاح قصد دخوازن شما او سلاح ناش كدرته يعني هر كز زانه وحتى لتسني بكاتيان سني قال لك نه جهاديستن نه تروريستن لي اب مرسلا جوجل سر بخوازن جوجل سر ريفبريا خسر يار سر قصد بخوازن جوان بدن قبول كرن بشرط جوناين قبول كرن ريفبريا قصد ريفبريا خسر باكور رجلات سوري او جي زانن دبان دستكفتين جو هاتنا بدست خستن بخوينا شهيدايه بكذا روجمبان اي بكذا سياسه مدار اي بكذا حبم ملت مي او غابا جو دبيجن نظام كاورا بترول بدما غازي بدما نظام شوب بترولا بابويه كالويه وك هنرمندك بد بترول تاي غاز تاي دجله فرات يا تاي يعني عرض مي ام سر عرض خونه او دخوازه ولو في اقتدار قش تاخذ وهو نتشتك ام از دولت الدولة تشت تمثيليات تاي الدولة تشت تمثيليات تاي سوريا او كوميسيون جو تشيك نجشتك حشا بير كامل جو كاكو كلونجو كلب المي هر يكي بز بابي نظام شكوي دري انينا دكن او جنرال ابي جو قيزه ما فداكار قولي سوري قهرمان وببا بن دسته او خودي ريا جني وخد تجا كيتو سبيد سري ويدا نظام مجكوي دري هاتيا لو دري او ببا جنرال لسر قيزامه كاس قبول ناكه يعني نا قيزه ما قبول دكن نا ملته ما قبول دكن نا ريفبريا ما قبول دكن قبل بهم ما يعني نا الا كرد وحماه بالبند ما حمك سن ديمقراط شو قلت ديمقراطيه نا يصير زمانه وان او ديمقراطيه خود بينن گاورتيه كافرتيه گزارمچه و چيروك جنات دبيجن و چيروك بيروك نظام هين بريناب 1400 سالي برول كال هفدو سوار دكن او دخازن او كسي او دانين برجوانديون بالجيبين بس امجي زارو في ملتنا ريبابي يعني في ملتي دركتيه عردي رابيه نكس كي هاتيا وي انيه تعيين كريه بكدو او بكدا خو بخوينا شهيدا اف دسكفتين تشيبونه برا كسك باور نكه بقولوا راحتي جمري دستي وان چته گواتن نظام جوگور نظام چچانو مچانو نظام چه و تفسير چه وان جذبن اف دولته تمام مازال ام ددم برچاوي خو برجواندين هزن نبنتوي ام دبيجن باشا او گرگو قبول دكه كام بهدور بكن يا ام بهدور چه بكن برنگكي گو برا شر ربه شر دبه خالق اول الهفاتني بيمانا جو تشبو شر بسكر الهر دري شر نسكري اراده حمه بكاديا بيد قبول كرين جو تشازيه تشبه بنت اناب حكومه جو تشكر كسك بكادي برسياري وانت تني كسر نوناري وانت تني او دخوازات براستي وحمد تشتي تاخذ بنت دستي خا وفي هاويجي ملته ما قبل لك انا اجا تشتي جو مرسله قتل عامه او كير قتل عامه ديجي بكاديا على ويكر هم قبل كر الهفانين بس دروا فن فوتا ناب انا اجا قتل عامه سويدا كر او جي ديس يعني محقق هنا ببينن وديس بلكي ببزه كام لافدو بكن او شعبي خبرداي خير وخيراتي باكور روجلاتي سوري شعبي خبرداي جوجوي ورا كتيس تام سريوي وقيز خورت ما وجرى هرن وختك خاتخم بالدستي وان شتا دبن نا ياكو ورن تو نا اذا قصد برا وك هيز وبجداري وزارته ببا نا بلا ناغو توري بريجي جملتي جوجهري ما وبا يا جوجهري ما وبا عام تعيين بكن هر تشتيت خاصي يعني بفن فوتا ايدي ريفابريا ملتي كرد ريفابريا تشلشكري تش سياسي تش ريفابري نا انخاباندن ببان قروال كنهان وهجر جو برجواندين ملت هرمي
وملتين سوري حمي جبت حمي باب جريدايه اگر الوزي الهرم قدر كبه الوزي وبين نافجي ام خدي للسوري در كبن برابر خدي الملت خدر كبن الهرمي والحوالبند خدر كبن وسوري سوريا ميه يعني سوريا ميه وباشروج ام هزك سركب نقطه بميامي نيا كردا بالتاني يا حمي كسن ديمقراط دخازن جو باشروجك برومت جبو حمي زارن سوري بجيبينن مازال جو افسينور لسلمى حاكيه كس دسناده سينورا امجي باراديغما ماج ام دبن نتوا ديمقراط هر حمي ما في حمي بكاديان ده برجع بقى سني واجي لكس ايجو قتل عامه بكو او بكو ولو هيك قبول نابه وبرا تجاريجي خونا نبينن و قيزو خورتما و تكب من دستيوان پر بالکش مامسته خویای شر لسوریه و زوبزو نسکنه اگر فرسند ببینن و ایرشی روجاوی کردستانی بکن چه وکو مامسته دبیجه دوی de qet gumantine ku heta niha çavê an bibiryana ne yekcar dehan car êriş kiribûn û divê em bîr nekin. Dema Colanî û hêzên wê jî İdlibê rabûn berê xwe dan Helebê hewil car êrişê Kurda kirin, êrişî Rojavayê Kurdistanê kirin. Yani êrişên ser bi min bicê ve, êrişên ser bi Tişrîn û Qereqozaq û Kobanê ve beriya Elewiyan bû, beriya Durziyan bû. Lêlûr tiştekî din qewmî Kurd berxwedan. Heta ji ber wê yekê jî tebqayê dîsa em bînin bîra xwe tebqa dibêjim Şehbayê vala kirin. Hinekî wan anîn Helebê, hinekî wan derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin. û li ser xeta Tişrînê jî berxwedanekî bêhempa weka Kobanê dan meşandin. Îja ew êrîşana bi ser neket. Feqet piştî evana heştê kanûnê de xwe gihandin Şamê. Ne wisa bû? Xwe gihandin Şamê. Piştî xwe gihandin Şamê. Eger ê ku wan gihandine Şamê bi rastî jî bu xestana çareserîkî li wir çêbe, çareserîkî li wir çêbe, ev tiştana tera serê xwe bi Colanî ve bi Ehmed Eşşarayê ve bi Heteşeyê ve nedmeşandin. Yek tiştek tenê kirin. Qirawatek li histiyê Colanî kirin. Wî kirin Ehmed Eşşara. Lê piştî konferans Şamê çêbû tenê ew çeteyên wî hebû, çeteyên ser bi Tirka ve hebû. Piştî konferansê em bêjin ji bo destûra bingehîn amadekariyekî kirin, destûrekî bingehîn wek pêşnûme amade kirin, raya giştî re ragihandin. Dewletekî tund, selefîst û îslamî û şer'î heye. Ji wî pêvtir tu tiştek tune heye. Navê dewletê bi xwe jî dîsa neguherandin. Wek Baasiyek kevin, Baasî dewleta Ereb digotin, komera dewleta komera Sûriyeyê Ereb, ew bi xwe jî Baasiyekî İslamîst, selefîst çêkirin û ser wê yekê heman da destûra bingehîn çêkirin. Pekî, divê heyamê de kî müdaxaleyê wî kir? Kî heta niha yek carek devê xwe vekir got ku ev ne baş e? Amerîka vê got, Fransayê vê got, ew dewletên din vê got. Ji Kurda pêvtir ji rêveberiya Xuseriya Rojavayê wêdetir kî dengê xwe kir? Tam tersî, hemû deriyê xwe ji Colanî re vekirin. Colanîyê bi qerawat li qesrê xwe qebûl kirin, hatin çûyînan kirin. Çi ciyê cîhanê nema axirîn car jî bi Trump re li Riyadê hevdîtinekî pêkanên. Evara hemû bu cesaret jê re ji ber wê yekê lê feqet li hember vê cesaretê jî dîsa jî nikare êrişî Rojavayê Kurdistanê bike, êrişî rêveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriye bike. Çima? Çünkü li wir hêzekî giyaştî heye, hêzekî berxweder heye û heta niha jî ber çavê cîhanê xwe îspat kiriye. Qet em bîr nekin. Ew hêza dema Daeş ji Musulê derket û berê xwe da Kobanî Sûriye, berê xwe da berê Sûriye, ciyên Ereba, hemû ciyan saatekî de girt. Ew reqayê ku bi rastî jî Kurd heta ji bin dagirkirina çeteyan derxist,
gelek şehidan da li gava yedin dibistun ku Daiş'te servan ve hemu berdan. Li fakat gava beri Xuda Kobani Surekil bervi ravestiya. Divareki girseyi ket. Hatta roja davi jî Kurt lûr ber Xudan. Piştî wê ber Xudanê jî navbena 4-5 mehade davi li Daesh yani rastarast Daesh ne kadandı bence? Daesh edil ser tu aheki ne bu? Hemu ahan ji Daesh'e azad kir. Ev ya bu xuji ezmoneki pirmezine. O katen bir nekin pişti ve ber Xudana Kobani qesede hatta mezrandın o qesede ve car bi Araban re, bi PKK'nin re, Süryaniyan re, Ermeniyan re, Türkmenan re, bi hevre hatın da mezrandın. Çıma hemu baveri bi qesede yanın. Çıma çünkü gava Luandera şer çeydi bu, ne talan çeydi bu. Ne kuştune ki ne hak çeydi bu. Yani disan binin bir akı. Dema Kobani azad kirin hım bomba baranandı Daesh'id bin kavlandı ma bu. Avana bir desti xuvan bin kavlan derxistin her vaha van derman kirin. Liber çavi dünyayı van sanatçı bu. Yani dijmine xuji ne kuştun. Bağvaya ki mafperest embejin bağvaya ki insani luan nihirtin. Li fakat hemen tiş nuhal berçavi dünyayı çeydi be kesekten ge xudar naxe. Evçen rojen dumahiydi. Te gotun ki Süveyda takriben 500,000 ekulur dijin. Hemu ne durzi benji, ahir prani durziye baje. Neteveyn yek buyun oha raporteki dahi 128,000 insan tane ve haftaki dumahide ji Süveyda'yı koç kırdı. Şunu ciyedina. Bava eki fermi dibejin her ikem 400 lep kanaatamın giyiştiği 1000 kesici ekuatiye kuştun. Ekuatiye katil kirin. İro basanın nesudu penci kez kirin saziya Suriye ama filmro. Evet. Sordu be dersedu penci kez ama yani neteveyn yek buydu be 400 çen kez. Hazarın zanım çen kesiydi be birindarın le birindarcı geçtirip kanaatamın 5,000. Çen rojadı. Katliamana kitirin dibejin aşirin Arap. Aşirin Arap şu kadar ketin. Yani devlet Atatürk düğüvari de jipir hostaya. Çeteyin Daesh'e vek aşirin Arap deden askirin. Vek aşirin Bedevi deden askirin. Evana hemmuj bu çine, evana hemmuj bu yek tiştili. Eku vantiştana breved bu kanaatamın, eku vantiştana pektine desti herimezin desti devlet Atatürk'e. Çıma çünkü li Rojavayê Kurdistanê naxwazı Kurd bi tur rengekî di nav rêvebiriyekî de cî bigire û xwe karibe bi rêve bibe. Her wiha dewleta Tirk naxwaze Kurd di destlatariya Sûriyê jî bi xurt bin. Eger bi rastî jî Sûriyeyekî demokratîk çêbe wek hev çêbe û li Sûriyê de hemû gel bi hev re karibin xwe bi rêve bibin قد گمانتنه کو دست کرداجی و سوریه یا نود خورد ببه و به آوای کی فرمیجی همی جهانی جی اوه رنگ کی دن و کی باشوری کردستانی در که و هوله اویاجی دست دولت ترک لواز دکه نخواز اف لوازی چه به جبو کو اف لوازی چه نه به جالی خوبه اف جار لواندرا پی دکو dolabana لواندرا yani beguman tombarak cesaret dedi ama tombarak jib kanaatamın ve tişta prani jib serna ve devleta Türk ki. Tekliye kul gel devleta Türk pirbaşı ol jibo ve keji vek embejin nüyeneri taybet ye Trump ama her vahacı balyoze Türkiye'ye. Vek balyoze Türkiye'ye jib. İcadıver de devleta Türk ve jve şaşiye derbas mı? Çünkü devleta Türk bir agir rejidilize. Yani ev hater tena seri xu embejin jbo Suriye'nin ne? Jbo peşeroja Türkiye'ci, jbo peşeroja Roşlata navinci hatereki pirmezini dven balbikşini ve ekeci. Gelek spas brez doktor Halit İsa rola İsrail'i em çavat karın benase bikin. Erişen İsrail'i pek hatın Şam'ı tekliye İsrail'i bi Kurdan re, bi Dürziyan re و هر وهانك بحثا هلوسا ولاتين أوروبا يجي بكي وكا فرنسا تلويدري هفديتني وچوا در باستبن گلو أوروبا و دستور بده كو إيرشين برفره چه ببن لسر كردان و درزيان
ما مستقبل یک تشتیش که هر کس ابیا زانه الفبا سیاست هر دولت خواهد برجواندی خواه دولت اسرائیل و تکلیه و آنا سوزا ده جولانی سوزا ده اسرائیل دی به امی آشتیانه بکن او بکن لبری ویجی بشارجی تکلیه دیکرن و حتی تو اردوغان مثلا بری روشا آلوزه چه لسوری 2011 وقت 6-7 ساله حتى اللي بيفتقوا دورتا بشار واسرائيل دي تشيبون جبو لافاتني اردوغان او نابين تشتي لكر حتى بري الوزيه بشان مهكي يعني ما بشك جسوري نه ام دبين ام بشك جسوري نظام لباوا دیمن خانه ماموسات بدومینه دنگی تا پر خوشته تو دنگی خو بدومینه دیمنه تا تنه چویه نه خبر تو کاری بدومینه دیمنه تا تنه چو ما ام دبن لازم اگه گسوری که چه به هم دهندر خود آرامی به آشتیانه به حبه پیکانی به بدور جان بکن وللدولة جيران جير ام بارد اكليك بابدور بكن وك هفيه برجواندي هفباش باشتيانا انت ام ندر دا خازن درخن جيران حتى تركيا بعراق باردن بلبنان باسرائيل بس اقا كشتن شيد بفلانوان باردون لي انا دما طالب تخانه كري قلت قال لك يعني سر اقتدار السوري حركه فاز او باندورا بيتر بك اسرائيل موافق دكن دخاز الباشور اجبرغو ابيات اب دسلات انها قول شامي او وقتانه يعني تام جهاديست وبري جولاني بخا چند جارا ویدیو یعنی دبی که چوم شامی دبی پشتیوی ام در القدس دبی امکان جانا را وستن جبو مجبوریا و انزاب چه حتی مخاطر بکن و یعنی شعبی القدس شعبی الهیم الهرمين دنوانجي جبو بیاوی باوری بال هزنده چنابه هل بته باوریاوی بلکی با سرکومار ترکی چه دبیج برگو اوجی بسلمانچیه اوجي يعني وك مستقبل انا اي هري قرياوي كان عقل من دي اردوغان حتى جروب اردوغان وميتي اردوغان تموتم دبيجن القصري الشامل كيلاكاوي او ريف بردخه جوابي ايه ما ام دين بشك سورينا بحمد بكانيار پیکاتیان سوری را ام کارن بک آبوی ولاتی آوا بکن و برجواندین همه هزین هرمه و هزین نابنتویجی برچعب بگرن لبری هر کسی امزار وی ولاتینه برجواندین ملت خواه و دولت خواه ام بپاريزن راست انا بشتي او قتل عامه بو لهرمه علويه كر قتل عامه لسويدا اوی تقینه گوچبون لکنیسه برای من خریستیان دجی مرشدیا هدی ایدی بیناز دکن بهتر تیناس کرن دی شفرد به تعزید به يعني قال لك دبلومات مزن رايدار الدولات الاوروبيه واجي يدين بدو بلكي و قارب حبوق هراج جولاني بابا احمد الشرع ما قول والله ماجي وجي بلكي شكوى هبون وما دحف دا وتقول بلكي جولاني بابا احمد الشرع لخواني احمد الشرع ودور اخا الا الجولاني يعني حتى بالدافيكي دبا احمد الشرع لي دبراتيكي ده ديز بدقر الجولاني دي سي جي جبو دريجنا كم البته ناقو بس نونري امريكي تاني الجهان دايه دبلوماسيا برا ملتي ما بشتراس به ريفابريا خا ريفابريا لشكري ريفابريا خوسار يا سياسي دبلوماسيا ما فعاليات ديل سربيايه
دقي حمه هيزان وحمه هيز البته وكفدو نافكرن اوجي تك عالم وتك دولات يعني هم برجوان ديوان نوا كابن هم جي نرينوان نوا كابن ايدي هدي اف مرسلا جو جولاني دخواز جو تسليمه لسلم فرض بك بپشتگirya ترکی و هنکی دن ایدی نما درباز به نما درباز به اگر دیسجی ام نرینا هزن مزن دن برتعبا اما مادن اگر جو بخوازن براستی نه دروا فن فوتا يعني فن فوت بلكي لزقاق مقاقة دبن بس فن فوت ملاتنا بريك وكرة برياما وجبو برجواندي الملات ما وملات السوري هيج فن فوت واندر واصلاب اگر جو برا فازن آرامی چه به بعد سوری ده اراده حبب کاتیان و تایبتی اراده ملت کرد و هوالبندوین عرب سریانی و حبب کاتیان باکر و رجلات سوری و وقت مگو پاشروج هزا هری سرکش خو آنا تخوانه کرن هری ولات پاريزي سوري تخوانه کرن هری دیسپلینلی هری انسانی هری دموکرات هزا ريبابريا جالكس باسك ما مستر ريبابريا اختار ريبابريا ما ريبابريا خاص دكتور خالد السمالاتي اواج بو تبليبونته نونري تايبتي ريبابريا خسر لدر بمرابو ميواني مبو هربي جالكس باس ما مستر سه دقيقه ممانه هما روشا داوي بربي كودريفت چه ام چوات كارن فورموله بكن و هنك كوميسر هبكن مجاري Valla tiştek ku xuyadike eve yani pişti erişen ser bi Süveyda'yı ve kanaatam ne ve ku gelek tişt ve vek bere nebin. Ama xuyaya Rojava u Suriye ve pir lehev nekin ve gave husa xuyaya mı? Rojava u Suriye ve lehev nekin fakat lazım hezen navdetevici bir yer ekibidin. Yani eve birasti bir colani re bemeşin. Eve birasti reu rebazen katliama yen colani ve her vaha cihadisten داعشتی ببجرن یا براستی جبول وان در روش بگوهره و ریوبریه کی نوچه بکن یعنی اویاد هیجی بریاره کی ندانه مثلا دوی وارده ایکو ام بیجن تناسره خوب پشتراست و هلوست خوب پیک دینه یک جوان اسرائیل جیش بو امناهی خوبان تشتاناده که ده امناهی خود پیش روژه ده ام بیجن جولانی وک ام بیجن دستاتları Suriye nabine. Eğer Colani buxazı bibe destlatları Suriyeci ve Colani helvest axu ve ki Katar ve Emarat ve Arabistan ve Suudi ve Ürdün'e bikin ku jboyu xatar nebim. Fakat eko hatta nuha Colani anin ne. Vera de cihadistin selefine öbxuji nedbin kontrol edene. Öbxuji nedbin kontrol edene. İsrail biledanat xazı hem deste Colani rahattır bike hem ji bigre bin kontrol axu fakat vi varide eğer helvest ne guherinin براستی جی جبو پیشروجی خطره کی مزنترین و درکه و حاله دوی واریده تابی یکو هلوست آخو لازم یکسر بگوهرینه یک جوان جی ترکیه دوی قط بیردکن من بشادن دگوت زده دو درج نکم بی بابتی جی فقط اگر ترکیه براستی جی جبو کو آلوزی مزنتر به و دناو و آلوزیه ده شرکی نو درکه و کرد جوه شرک خسار ببین و نکار بین ریوبریا خو بپارێزن اگر وان پێنگاوانا بدۆمینن و باندۆرا خو لە هەموو ڕۆژهەڵاتە ناوین بکە و زرارە هەری مەزنجیش تورکیەرە بە ئەڤیاژی دوێن بیر ناکەن. gelek spas dikim birêz fehîmişik tespîta te gelekî balkêş bû bila kes ji vir û şûn ve nebêje hêzên hikûmeta Şamê wê piştî lasqiya tertûs piştî Elewiyan û piştî Durzê Êrişê Kurda bike ji ber ku carê yekem ceribandin. Bendava tişini ceribandin berî ku bikevin Şamê pêşî berî xwedan Kurda ceribandin wê derê hêza Kurda çiqas heye tuneye bi têra xwe komkujî jî hewldan pêk bînin ama quweta wan têr nekir hem jî bişkiriya vekiriya dewleta Tirkiye ji ber vê yekê êdî zû bi zû ew di vê rewşê de nikarin berê xwe bidin Kurdan. Belki jî dersa xwe girtine. Malatya ve herêbî. Temaşevana hêja Doktor Xalat İsa merabû, fehîmişek rojmevan bi merabû, here ben bihêviya rojên xweş azad dem baş.